ise töötavad siin. Tagasi algusesse. Tegelikult olime siin juba enne. Ma ei ütle neile. Ma stoorides juba üleval. Võta ära, poisil otsa teile. Natuke lahe see on. On siin tahaks süüa täiega. Kaks. Käes on kaks. Koska imest. So, motor to truck and motor shipping truck. And you see, so big difference. Just to have an idea, more or less, one for these things, more or less 30 million.
control video. Early side on the left side. Every side of the box, every side of the garage has exactly the same staff and the same members in order to perform as good as we can. For example, every side of the garage has 5 mechanics. One mechanic who is dedicated to control the 360 degrees of the bike. One person dedicated to the front side of the bike, one person dedicated to the center side of the bike, one person dedicated to the rear side of the bike. That means 4. Fifth one is in order to control how heavy it is a MotoGP bike. Okay, after the race, considering fuel consumption and tire consumption, it has to be under 59 kilos. Okay, obviously, we want to decide where we are setting the weight. We try to modify the bike considering that parameter. But just for you to have an idea, all the fairings are made in carbon. Also the swing arm and the fuel tank cover. So let's say that considering all the fairings, in total it's around 15 kilos of fairings, which is quite light. You can take it if you like. So, considering that we have the aero wings, which has a specific weight and so on, I mean, it's quite light. If you want to, I mean, not normally you get a fairing of 20,000 euros on time. Aside from that, as I said, considering the bike weight, we can be also a specific thing will be the machine. Okay, all the bikes is ruled by mileage, so we cannot have more than 1,500 kilometers on the engine. 1,000 kilometers on the rear. So everything is measured on the engine. No, see on the Other than that, we are replacing the Rõdule pähe pane. Jaa, ta ütles, et võib minna. On saabunud. Nonii, ootavad siia. Üks veel. Sa tead, mis pilt see on, oota. Nonii nüüd. MotoGP pala. Kohv on väga hea. Tuli sa päädi kohv muideks. See onu, kes mulle seda kohvi aitab teha, see on mingi see GPS-i onu. MotoGP Premieri mingi GPS-i onu.
eestlased said juba aru. Joo, vaadake siia. Tema sai küll ülesandest aru. Noh. Okay, we just wait here on the side. Please the phone down here in the pocket because we are not allowed to take any. Oh, mis kast neil läheb seal? Sinna, nende järgi. Ei, sa ei saa kuskile. Spotting Espanja. Andorra märk. Andorra. Vaata, kui hästi ta pargib. Vau! Ei ole, me oleme sealt läbi. Kui ma ema seda näeks, siis ema saaks ammu krambid. Veits õudne. Oleme nii kusagil. Laupäev. Me võtame kohvi. Nii hea saialõhn on juba. Kõik on rattareid täis. Äge.
3 on 2,30. Kas nad on magusad? Croissant Pariisilt ja kiini. Ya está, muchas gracias. Uno de cebolla y 2 de oliva. 2 de oliva, ¿dónde estáis? Olivitas. Nii tore tädi oli. Läks 5,40. Kohv ja 4 saiakest. Nii mõnus. Appi su kohv on nii. Võta ma jään kõrgemalt. Asjad jäid telekat vahtama. No nii, päiksekreem on peal ja lähme randa kohvi jooma ja saiakest sööma. Vaatame, kas seal muidugi on sellist kohta. Aga mul läks 5,40. 3 tavalist croissanti ja 1 siis, see kohv on tõesti nii kuum. 3 tavalist croissanti ja 1 šokolaadi croissant ja kohv. Täiega mõnus. Ussa, siin on mingi võrguvõistlus. Issand, kui palju rahvast, nii mõnus. Nii, tulin siia randa. Randadele siin kuuldust saama. Asi ei ole väga soe enam. Päris jahe on. Jahutav. Ja siis seal on see lennujaam, kust need lennukid tõusevad õhku. Kas te näete, sealt tagant üks lennuk tõuseb. Inimesed jooksevad, täiega palju rahvast mängib juba võrku, nii lahe. Väga rahustav.